doom. First doom. I was sad. Could be us. Halo perlaku lesibonnya peki subscriber kita Christian ng support tengej adu mentah mo banga slam upload video klang upload video shoot tengej punya Christian hi akan tiru te ngakpat ya kita ki berantem mais sung bakin share ken like ke video jonga bakin subscribe te akan ke video ngal pensaya pi bat ngika ya pi kita ki ba komen ke video bakumno kaneka hab dum proses kamdon mo lana kami bat ngikai ro yapi kumno bapin on ya utu multi headshot na pos setting mobile jong pi multi udon kam sibun ban yarab ha ke game hakino ke game u kam yarab sibun lada talong baka kam smooth lane kam day headshot lane tamo nomor ba an seperti ya pi nuksa banga screenshot te kadon ka screenshot jonga mo ada ngambak lang ngampat delete te kena mo perlak page kena page in am kena betok kena multi headshot in am kena ke multi headshot ngot wa ayu kan udon na setting jong pi une multi mo na phone na kino phone udon ba di une multi headshot mo lane multi utok tang multi winduru ula bandan posting phone jong pi te kumna ba pin le uto sorry perlong an wat ya kadur kam clear pama saya ngasih bala screenshot tak ada sana dan klik ne profile track dan oh kan ya pegane in am pegane multi headshot kemot bangalek kai kan long multi headshot du siben kin long ala headshot hadu ba ayu hadu ba hadu siben te une multi headshot kane banga ayu bang highlight kan mi une hi un ya ban use na posting phone jang pi ma te box plug te shopping start in sedang ya kajingi kai te subha punya like share comment si perlok jang pi bat lada ngadon kana ke jeng kelas ngba ban map ya wanom yetiu mar kini kitrik mobile ka phone kana ka phone jong pi ka rap sibon ya ka headshot an na ke smooth jong phone jong pi panong 100% te mo kam la re te pir la plus tu hi ndre kamera sibon lada pinang ban ton on hi ban pule hi te lang kam suk ye pi mo lada pinang hi te ka janjar kan te shwa bengin hik pen iya ke jing hikai dengan penhek so UDPI ndiat namar ba nga DPI tenga use kumto shejar lana news pa nang pin sai ba so itu smallest temperat show nama masih tahun atang sunspa tapi itu ha deh chal perlak nya start na te pila ban klik setting phone jong pi ma klik setting phone jong pi te pila ban klik ne po system la ne additional setting ma system la ne additional setting te pila ban klik ne po developer option ma developer option te pinwat ya to ka system pinwat scroll serum scroll sunum tu kana mo perlak pet pin ayu kana
klik kene tapi pi kidan ki phone ba ma pi ma pi anga ba kane ka help dum proses kami re te balai kami ma perla te ngam tipsyu namar ba yo kidan ki phone ki balang bat kidan ki phone ki bamlang bat pila ban ton on yo une mo yo kami na pila ban ton on yo to to mo te uneru kane ka ai une ulang terus sing uneru save ya ka storage ka por ba pile kai game te pila ban ton on mo te pada ton on te pe kane ka hum proses hab hum proses te pila ban klik ya kane ka don em te lada kam don re pila ban ton on kumne ba ton on manga te lada kam don te omnilai te lada kam don pila ban ayu pila ma te pila ban ada kam don pila ban ton on yune bang la ong mane te kane pin klik bet yekine ru pin ton on kumne hima ne ine kine ki ayu option jong pi nap ton on kumne kanang ban phone jong pi kanum long active kai te kane ka help dum proses ma perlak pe kane dengan scroll serum pe ngan wat ye ka to ka ai ka DTH free fire ma namar ka phone jong ngad la restart kala ja ne tang chu box kala kam don chu ma te la da ki phone jong pi la da kim don ra ye ka to ka DTH free fire pila ban tik ang na system ma tik system te pins up to sta yeu la ne arta yeu ai anda kala restart ya phone jong pi te kala ba pin la yo ang na DTH ma pe ngar kam don chu pe mata kam don chu ma dengan box te box biang box be direct home screen dengan clear suara setting bro dengan klik biang setting ma klik biang developer system klik biang system te klik developer option klik biang to system ma klik biang hang to system dai klik biang na system te anda pada klik to pilih lada kada phone jong pi kada ni ne help dum proses ma te pila ban klik na help dum proses pila ban klik to te pila ban bat DTH ladon em pet kan padon na mar nga to ki por bala dap ladon ma te pilih na kam le kan tang sur start la ne ada kam don kan ka DTH free fire kumbang la pan i to kan next video pila ban restart choi ka phone te sa klik biang ne po ada ka phone jong pin la dap start la don ma te pila ban ang ne po pila ban tik ne po android process ma pila ban klik to android process te pila ban scroll serum scroll te pila ban tik pila ban bat sha room du ka don ko option ma pila ban klik ne ai biang system pet piling ne la text am kala box biang kam long sure pet to dengan box wa an klik biang an like biang po system klik developer option klik biang system te klik biang ne po help dum proses pet to system kala lang pinap tik arsenasian ma dengan wat to DTH free fire kadon nem don show ngaruh pelajar tang sudah ada update ke game free fire anda pelatih to mengakan saja nama te lada kam don chua ba pin sedang jo sikane te pihaban ayu kan pin haban tik shoi to ka DTH free fire ma perlo te box te box ma perlo dengan pin i pi kumna ba pin an yu to yu to multi uyarap chapang ba haba pilai ka game uyarap sibon ya to ka
headshot an ka jing smooth jang phone jung phi rap ban device po game jung phi te phila ban click developer option te phila ban scroll sa room du ma perla scroll sa room du dan gine option kine ban hap on nang ne ngan sponsor ye phi ki batho ne ma batho ebenibil kumot ki dei balong ki batho disable kum kane nasdang kum kane batho disable kam long reban ton on te gine batho ebenibil not talking system kine ne kala ban long ala da piton on yu ne kan pari bot ya phone jong pi te kan pun i phi utu multi mo ba pin on multi te khnang ba kan ya rap chi bon game jong pi pe pi in am perlok ne multi ebenibil non reachable in multi window mo pe une pi in am ngaton on une pe une pin ha ban ton on khnang bon ya rap phone jong pi te pin scroll serum te kan naga first active to be reachable kan ne pin hap tan on kan ru first allow up on external store kay rap hak por pile kay game storage jong pi te pila ban ton on te une u multi window pila ban on namar kan ya rap sibon game jong pi te scroll senang scroll te kan ka kan pe ma perlak man percaya pi kan ka first for xms double a pin hap on man kasni tang ba balai pin lai ban anang maksni nai on shui kan namar kam datre kam than kan shui rap tang ha por ba pil kai game ha kino gi app mo bakala thok ne tho ebenibil to da pitan on ro kam le ru kan ya rap si boni pi tang ba pila ban on ya kan ka force drag kan ka bakam ya rap pi force drag te pila ban scroll te gini even do animation skill pila ban ton off na chong ha ka phone jong pi kasubang tenat ha kana korkom ba pin I 1.x ne 1x ru ka chong pi mo te pin scroll shu sanang ni pin ba pin kana ka tracing hardware kana ru pin ap ton on pe kana kan ya kham ya rap sibon jing smooth jing phone jong pi ebni bil ta tom don kam shu mo tapi kum gana batho disable default frame rate for game disable limiting the medium frame rate to game at chispa arpo hx to do on ya to kam kadang phone berrekam kadang phone belum terekam te to ladap te pila ban box te ban kong e pin haban klik ang nepo accessibility pila ban klik ne accessibility te pila ban klik ne toolbar klik ne setting ne klik setting te klik setting ma perlak te klik setting pin scroll serum ma te kadon kene ka customize guest through kene pet kene ka one finger pin up add tap to sign number 2 kaju hi hadu 4 ma 1 2 3 4 hadu 4 te kan kanan options na po kena ka option kena ka 2 finger kena up tap to assign ma hadu sautli kitoru te box te pin klik ang nepo additional on nepo advanced setting ma klik advanced setting klik kena ka single tap to active klik turn on ma klik turn on te pila klik kena ka touch and hold delay when timing te kena pin hap add 3 then adem to pila klik ne developer option ma klik developer option te kena kin perlak phone jong pi gran kam than gran kabag non kam kong sam ya kene mo developer setting pe gran kam ya kene phone jong pi kai hap ban enable ya kano ka option hang ne ka bakam biang bar kum ba pile ka bakanum bat lane bakanum tliak por pile ka game
Tengah pun iya pi pet ke phone jonga ngaton on ye kini lai telima. Pet pinton on ye kene ka explore plus 2 i. Te pet ngaton on ye kene ka explore by touch ma. Kide kine phone jonga kai hap kini Ebenibil Note 3 dablung jing. Te ngam da nang than ban pule English ma ngachu pule shortcut. Te kene ka Ebenibil mudir kene pila banton on. Okay. Hai okay. Te kene ka Ebenibil debung long overlay kene rupina banton on ma. Te kene kene ka ne filter accessibility even long ying te kene pinhap ton on load ang nepo. Pet ang penang pni pimo disable kemot latan off tang shuai disable latan off pet tang shuai Ebenibil all kemot kelalang. Te kibato Ebenibil kemot kilang ma perlang. Te pun box te klik hang nepo text to speak kana text to speak te pin pet pi na ma kan use hok kum ne pet kana pinam I full kum to pinam ak just hi kum to te pin sa pun boot kana yo ka kam terekam det te pin scroll pin box ma te klik box klik switch access ma wa ju turn on yu ne switch access bang la hikai ma wa ju turn on chu mata shulet ban sinatang ni kito ki posting klik switch access te klik setting klik na auto scan boot kum nama 0.001 okay kena 0.002 okay kena 10 ma okay te pin hap up ya kena mde ban shu terekam kum to te pilas tu hi kena ke Ebenibil menu customization kena pin hap bantan on te kena ka audio select kena rup na bantan on te kena ka scanning highlight style kena pin hap I blue klik blue kena rum pin klik kena ka medium shading line lane trick sol line kena rum pin dan ke phone ke batik sha po dan tik padang ma te pin box biang kena ka longgar kena petoma kena rum pin hap I number 0.01 te pila ban klik hangna pi ina mana po switch access karan kena ka developer setting te pila ban klik kena developer setting dehne po long output level kena pin hap I verbose klik okay klik box te pin klik yang ne po text to speak klik text to speak pekiran setting kena klik setting dan klik setting pila ban klik ne developer setting ma klik developer setting te klik kena batho Ebenibil talking snapshot ma Ebenibil talking snapshot te pila ban klik turn on te kadan phone ko bay hap na po allow snapshot to take default kana pila ban turn on ada ka phone ju pike hap phone jo ngate kam tri camera dengan turn off na mo te scroll Mapikinde mungkin ma ban turn on yu to multi window na posting phone jung pik nang ka phone jung pik kan kambes dalek kai game te kene ka to ka hap dum proses katu te pila ban lada ka phone jung pi kam long te pila ban restart chwa dan dia restart pun sa klik system yo kala dan ma pe ngaklam edit ana klam error kana wa sing ye le da ka real hi klik biang te pila ban vat system ma nan check ngaru kala dan klik system klik neka hap dum proses ma dum proses
Kedua di phone juga por teng la box home screen kelami itu ga DTH Free Fire. Mentapat kami isu nomor ada update tada. Pekan don shoot te don shoot ngelatik na sistem kan sami ski pila banyak mah. Ada kami te bisa komen apa. Defin klik kena ka per CPU buffer saat kena phone jumpi ka pikwa ban smooth ke phone jumpi. Lada kadon original ke phone jumpi kan riu hajar lais pa propusau te pila ban I bikin to. Lada kadon pra puwe kena puar pra hajar chis pa kena puar te pila ban tik ya kena ka kan riu hajar lais pa propusau. Tela lagi phone jumpi la don kan riu GB karam pila ban tik kena kan riu san hajar san sepalai pun rumah. Tekane ka show CPU profiling equip setting title tekane pila banton on. Tela dak phone jeng pi katok ladak lalong ka kene ka help dum process te kwa ban clear ya help dum process kenang ba pin check ya katok ka DTH te pila ban clear te pin klik pe kam tik sure storage pi nam kam tik sure storage. Kam tik syu ya katok ke sistem mah perlang. Pen mena hubungan anya sistem. Dengan oke. Tipin ne po clear help dum proses tetapi clear ne kan jana to ba piton on sistem mah. Tipin biang klik biang help dum proses tipe kam sistem kam tik syu tipe tik biang sistem mah yo kan van to ka DTH Free Fire pin sa siak man ka por la kawan DTH Free Fire kamat kala kam bes phone jeng pi ben sa tik ya ka DTH Free Fire nang ba ka phone jeng pi ka trikama. Kaneka kom Google Android accessibility SW kane pila banton on. Ni Android processor kane pila banton on. Klik OK. Scroll. Dapat mentangan lek ka game mo. Teng ladap banikai kum tu. Teng don shoot ke option ba klat yo kom klat ban singi ai. Tu proses ladap. Oh ne pointer speed ne rumah POINT pointer. Une pointer speed system ne touchpad ne ma touchpad. Pinhap I nak kilo pinhap minus ci pawa ma. Nak kilo pinhap minus ci pawa ma pula. Next naka kilo pinhap I ci pawa ma. Te pe une pointer speed ma te pin klik bi une pointer speed na rumba pe ne jrong system touchpad ma na system touchpad te une pointer speed system keyboard na te plus tu hi te ner pin adjust kum to bang pin ngala kilo pin as pawa ma pin test din sta ye pin comes to phone pi ne ular mouse une ne pin haban ton on une but ne remove animation skill ru pin haban ton on ni artelima kini arteli pihak banton on the box te ne po special feature klik special feature te rak phone jung pi sibu mta pin klik ne ram postar ma klik to la rak phone jung pi ka dai prajbi pin hab tik prajbi de ga dai sa plam tik sama tik prajbi te game mode pa ya kana ne hap at ma game mode will true on automatically in when app in the list array open te pila banton on ibini build up te pila ban si order app ma te
ba phikwa ban at ki a bang to ken phila ban on ton on ni kine ma phila ban ton on ni na sa te scroll te box ne game silver na ban ton on ni ne brobor like phone jung pi setting ki don phila ban ton on ni game silver ma box te ngan ai no ka ju UDPI te nga du mshwa bang thit phun abat ka realme adu mataru ngadang ai full we I ngan ai bet tang khat chi jar phun junga ka de arjar sam spa te mentangan bu bet tang chi jar saw ma namar ngas thu bak shei bha chi jar saw ta ka daw ai bet ta nang shu ta bet nan ma lawan hi to pe in am per la pe lawan chi jar saw DPI ma te box tang persang lại cái kiếm mà klempli internet klempli internet du 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 bạn haba phi lại cái kiếm qua ban ton on như kine atli tip yun im tip ne bat bene balang kum em ba cross to phila ban ne ro ka rap ma to pe kala phil ta qua une ban ton on như kine sa comment na sa upload ke video Zairu nghịch là những món nghịch tí căm à Free Fire. semua lama tuh Robar kena TVTM haba kisai shot ha kayung pi shot gun rokan che shot pun kiba ang beti ba sutak bakumta ai bawa na ram ngate sama jong tes be ting ba pun hadu kana tam man ka sing tem nyarap si bo ina par pa na smit mo Senda pide shot da kayum pila na pide shot na shot gun group namar ka kala pide shot ka yum pila ang sudah shot gun group kan dai hat shot na iya ada kam dai shot kayum fish gun pila ada pinde cam được lọt bắn ăn utu mati shot ane utu mati belum cuma ngapai karena mobile pandai ban karena video pandai ban skip tapi skip pandai bang aqua mah pandai kita itu bang tapi pandai ban skip itu video kenang batin saya kecinta nama dan kubang batai bro tentang akran dak saw ada pusat kasau
tu am praksi te de ban ayurong skip tu kesau jonga ni sma tu lama sigawan nu ha dengan ini sensitivity jonga aspek sensitivity kena general na jerang abet arspa dan arspa profesan tu excube acispa nyusan fu excube cispa spo sniper scoop acispa r free kamera button acispa sa dengan lekai room kamat kedekan neka sensitivity hat kena kedeka hat mah pikidan hat dan default mah abang lekai ranking 4 ngalekai lekan neka sensitivity default ngaji sepak kena pendai sepak pra dengan dalam lekai custom 4 dengan neka hat tu kan lekai display ultra mde bengkong ikaya pin rai kai tu kiba komen yang aba musim yang apa yang pemi baik pro rai kitin so pro amar sini mah tahu iba keulan ba sini no kami ngate ran terbaik dan ini im kedai te di nama shop mah ini yang perlu shotgun shop ada terperlakukan itu saya sempat akan next video kublai shibun yupi barang ipidan kamar bakia kublai shibun saya sempat akan next video Doom. First 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 Doom.
doom. First doom. First doom. First doom.